Asante ndugu. Bana, lakini maneno gani nyie mnafataka saa? Usifatake maneno ya wale wajinga jinga ile wanasema maneno ambayo havijui. Tuko leo le 16 janvier 2025. Yani mie Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Donc nilikufa wapi? Siku gani? Unaona walikuwa na unaona hii politiki ya bwana Tshisekedi ambayo anafanya, analeta vikundi nyingi, analeta ba FRDC, analeta FDLR, banachanga Kodekona, banachanga makamwe na sampu ba Burundi, ba mercenaire, lakini wanapigiwa vibaya pande yote, wanapigiwa vibaya sana, wanatupa silaha kiolela, wanakimbia sehemu yote. Lakini kama buko watu akili, si waulize kama FRDC anakamata sehemu, si baoneshe video. Lakini yetu yako hapo kunaona video. Abaone video ya Masisi Centre, abaone video ya Ngungu, abaone. Sasa hao banakamata sehemu wapi? Hawezi kamata hata 1 cm. Ni wajinga tu ambao wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wanalewa, wanasema maneno ya violela sawa watoto, lakini gisi wanadanganyika. Ni bote ni sawa tu, bote ni basawa tu, ikuwe kama na sampu bale ba milisi walikuwa ba Codeco, ikuwe ba FDLR, ni bitakataka tu, ni buchafu tu ambao hawajifanya kitu, unaachanga na FARDC yote ile. Lakini ndio maana tunasema na FARDC basi changane na wale watu ya kenyeji wanaita bavuta bangi, bakupede rutu wanaita wazalendo. Sasa wewe FARDC unachangana na mtu sako Codeco, unachangana na buchafu sa Codeco, kuchangana na buchafu sa wazalendo, utafika na kitu gani? Hakuna kitu wezi fikia ndani. Unaona ni watu yote biko na laana tu. FDLR balifanyaka genocide kwao, biko na laana. Changa Codeco ni watu waisha kuwa na laana, waisha changanikiwa. Mungu aisha balaani. Ukamate wale wa Burundi waisha laaniwa. Ukamate wakamwe na sampu, ni watu ambao wanaleta bitu moya ya kijenja bujinga nao ni bitu tu, ni watu tu ya laana. Sasa unachangana sasa na FARDC, utafanya nini na ile nini? Unachangana na Codeco kweli? Codeco watu waisha gonjwa kichwa zamani. Codeco unachangana na kamwe na sampu, unachangana na nini wazalendo kabisa. FARDC ndio maana au FARDC butoka ina maneno buko basoda ni abuko bale watu buko basoda, utatumikaka na sie, utatumikaka ujiunga na sie, utatumikaka kwetu. FARDC utatumikaka kwetu, ule bukufe saba inzi bukufe kenyeji na Tshisekedi hawezi wasaidia na kitu. Unakufa au unakatika mkono au mgulu, Tshisekedi hawezi kusaidia na kitu. Iko yake na ambiance yake, batu yote ya gouvernement biko na ambiance yabo, biko na jenga yabo Bulaya, ba nini watoto biko nasoma Bulaya, biko na ambiance yabo tu, ba fete yabo. Utasema utakufia inchi? Hapana, ile mujinga. Haiko na kufia inchi, unakufia njo na mujinga. Juu afana nini? Unapenda pouvoir yeye na tesa watu wa Kongomani iendelee. Wana Kongo leo pouvoir inafanya 6 ans incapable hata kupatia raia carte d'identité. Soda gusa $100, mshahara $100. Lakini ni bitu gani? Ona kapitali hapo peki na ambuteaji, kuresoudre ambuteaji 6 na washinda uchafu na kapitali, bitu yote hii gouvernement inaharibisha. Sasa we FARDC unagombania nini? Ubujinga tu. Donc mie niko mzima, usijali na bale ya jinga wanasema bitu ujinga, ndugu yangu. Asante.